Misirroota nyalaachuu rabbi mijaha tolchu isaan dabaala duune achi bachi gammachuu teenya rabbiin kadhachuu teessanii aminjaachuun rizqii filmaan harkaadha ilmaan ilmaa dhungaadha adii nyaadhaa uffadha yaamaa ilmaa ergaadha jireenya gandalaachuu nuuf jiradha gammachuun rabbi isiniif haa tolchu. Misirroota nyalaachuu rabbi mijaha tolchu isaan dabaala duune achi bachi gammachuu teenya rabbiin kadhachuu teessanii aminjaachuun. Barakallahu lakuma ya misirroota gaali hora bulaa milkaawaa min rabbinal jaliili bultii diiniin jaramte diiniin jiraattu gaali tan akka aliyyiitiif tan faatimaa rasuuli bultii fakkeenya taatu fiira bollaa fi aali eegi hayaa fi ooyi tan keeysan jirre loollee Hogguu duraaf dubaattis tarraan godaanne tolli akka walkaa daboollee. Hogguu duraaf dubaattis tarraan godaanne tolli akka walkaa daboollee. Rabbiin isin tursiise ilmi isin barsiise diin isin qaddamsiise nasri isin garsiise. Isiniif haa bareechuu khaatima teessan laachuu jireenya keessa laachuu. Misirroota nyalaachuu rabbi mijaha tolchu isaan dabaala duune achi bachi gammachuu. Teenya rabbiin kadhachuu teessanii aminjaachuun. Barakallahu lakuma ya misirroota keenya dabaala keeysan duune xiqqaa guddaan fageenya Rabbi sinaa badhaasu bu'aa jiruuf jireenya deebifnee haa olqabnu sunna rasuula keenya Faatimaa fi Aliyyi barbaada diiniin keenya bultii akka isaanii haa godhu rabbiin keenya warra sabriin gaggeessu rakkoo jiruuf jireenya Rabbi sinaa badhaasu ilmaan gaariif qabeenya amin ja'a jabeenyaan. Yaa obboleeyyan keenya jaarratan bultii diini girdoo haraan facaaftan hidhatan girdoo diini duraan deebuun deebaattan guubattan jaalalaani yoomi ol fuuna jacha meesejiif bilbilaani haanis namaa ergaacha naaf gaafadhaa jechuun. Hiraarsanii sin baase arra kunoo rabbiin fiidee waliin sin gahe guutuu kunoo rabbiin shukri rabbii jabeessa isin gahe waliin Allahumma jannibna hindi sin jirjiraan zikri sen saaruusa siif dhame nabiyyiin darbadhaatii fageessa akkan senne shaytaani hora bulaa waliini. Misirroota nyalaachuu rabbi mijaha tolchu isaan dabaala duune achi bachi gammachuu. Teenya rabbiin kadhachuu teessanii aminjaachuun. Waggaan kun waggaa seenaa haa ta'uti jabaadha kan fuuta wal qabaadha kan fuudhin fuusifadha kan sodaatus itti siqaa gorfaadha. Fuudhaaf heerumni sunna nabii ta'uu hubadha kottaa fuudhaa jinaa'i maanaa ittiin guuttaadha ilmaan diiniif dunyaani sin caaluttiin harkaadha namni namaan bareeda kophaa ta'uun badiidha fuudhaa waliin jiraadha namni namaan bareeda kophaa ta'uun rakkoodha fuudhaa waliin jiraadha. Baga walii sin qoode muda siriif najaate tan hiree qooda saati murtiin isaarra taate hayyeeshan jinteeysan haa taatu tan magartuu facaate tan galma geessu baanan daddararte ashiitte tan aliidhaa fi oolan dharraa si baatu nyaate tan biyya si duwwaame addunyaallee shafaate. Diiniin hoggantu ijoollee sin haa badhaasu gooyte muda siriif najaate.
ويدبن متاته مدسر نجاته ميسروت نجاتشو ربي مجاتوشو إيسان دبالنونه أجي بجي غماتشو Tenya Rabbi kharachu teisani amin jachun teisani amin jachun misiro tenya rachu Rabbi mijatochu isan dabala dune achi bachi gamachu Tenya Rabbi kharachu teisani amin jachun teisani amin jachun